Ya? Jai. Tapos meron na rin. Kaya mo pa? Kaya. Ha? Oh, dinalan tayo day. Kadagdagang sakit ikip may makamatumpa. Mabalin mo nagnang? Tourist naman. Ato di swimming pool? Adi nagdakili din nga kastoy? Ato di swimming pool. Dinaburanda di atoy pagtatadaran miti motor. Pag kuanti dalan. Di pagbababantay idini. Napantag picnic. Nga naka-jeep. Simentado na guys. Yung ganun dyan. The entrance na tan 15 pesos. Ganda na. Huling punta ko dito, doon yata kami tumambay nun, may Chris Guapo eh. Ayan guys. Galabaw, gapo, laba-laba. Mag-ihaw dyan oh, libre yata yan. Palit-palit. Resort na Uncle Ray. Ray Ferrer. Resort na, parang close naman. Wala man tubig. Baka hindi mo na nag-operate niya. Pero yan yung tubig niya galing sa bundok, di ba? Tapos atoy, may isang resort pa ulit dito, oh. Cambis Pool. Opo. Ito ang nabutan ko yata noon, itong resort na to. SM Resort, oh. SM Resort. Sirok Mangga, SM. Sirok Mangga Resort. Covered ng plaza ngayon. Mabalasiw.